Tātou tau whai patipatia le lofo le tua ni tae au wa lea ua tātou tau whai au lia whatasi mo mai. Ia le nei aso fōu le tau singa lo tātou lii ma le pō na pō. Ia se ia o mali tae au fōu li toa whapel tala al tuspa ia tātou tau watu lo nā lofa le tae au. Ia whatasi malo na wha mauni le pō tātou mo moe fo ia na pō. Pei tātou un tangata ua whioti. Ia lea ua ala whai mai whanunga le leo le nea so fōu vi ia le li. O le mariko Aso Lua, lusu iwa toso matasi. O lo o yeini upu whapea sa yeili tusi upu sa fesili ya Yesu. Pa mai pole ale polo inga sili. Wha au le tai au nei. Ia e alofa i le atua. Ia e alofa i le atua. Mai na ua fesili le tusi upu nei ya Yesu. O na whapele o le tali ya Yesu. Mai ia e lo fatu i lo atua ma lo loto atoa, lo nganga atoa, lo manatu atoa, ma lo malosi atoa, wha mea ina whai a Yesu il tusi upu lea. Tasi ia e lofa i le atua ma lo loto. Lua ia e lofa i le atua ma lo nganga. Tolu ia e lofa i le atua ma lo manatu. Ma le lona tolu, lona wha ia e lofa i le atua ma lo malosi. O le telo tātou, pei ni nāna whaatino o tātou o lofa i le atua lo tātou malosi lona wina o tātou au unanga. A e sila le tātou o tonu umatangata Samoa, e sel fia whai tau langa i le ali. Au auna i le lotu, tau tua i le lotu, o latou malosi umapise i wa ave le lotu. Ia e manatu o i e whaape nā o nā lofa ngia ai malofa i nai nātou. Pei la o le mele tau a watu, i le tae au nei, ia e maua le mea ta ua o le alofa atoa. Wa le whapele tala tusi upu lea, o le ale polo inga sili, ina ua fasili ya Yesu. A upula ia na ave ai, e ta tau ona e alofa i le atua i lo loto, lo wanganga, lo manatu, ma lo malosi, lo no winga, e atoa, a le atoa le whalea. Ele o atoa le alofa i tonu i atoa i. Mantua fo i ono se lausu tolu tu la fono i tu tonu o le tonu tu spa ia. Sa whape nā ona ave ina ia ta ina i tangata. Ai e olo a fia i ma tu la fono fo i e se fulu. Olo tau whai tu tonu o le ono se lausu fulu tonu lea. Ai tau whai uma nā tu la fono uma. I me lua. Tasi ia e alofa i le tua lua. Ia e alofa i loutua o ye pei lava o oi ia ta oi. A o le mele tau a watu li tai au nei. Ina ia aua waile isi au ngā tātou te au na i le atua a o tātou loto e mamau. O tele tanga te au na i le atua ma whai mea le loto a o lātou loto matua mamau i le atua. O lātou me whai mamau ma le atua. O lātou winga whaalia mamau ma le atua. E le o whaalia ila i nā sau o lofa i le atua tai au nei. A watu nei upu i ole tuspa ia tātou te tau whai mawhau whau uma iai. Na nofo leo na tangata ia whaawasenga po o whea la iai. Ma e nofo fo ila ia leo oi ma e whaawasenga. O whea ea o le me ea o ua lofa i le atua pele iai. O le Ioane so lima whai poelo sumatas. E mai tala Yesu, o le ua ia te ia a upolo inga. Me ia na whai mai e le sile tusi upu. O le ale polo inga sili. Pe mai lo tala Yesu le Ioane na, pe mai o le na e alofa mai a tea. Nono inga a e tausia, mai lea ona e alofa mai le te i a tea. O le alofa mai fo i a tea, mea maana ia. Mea maana ia te mana o ina ia mau e tātou. Pe mai o le tangata e alofa mai a tea, ulana me whaia le atua, mai Yesu tangata na tasi e alofa ina i e alo tama. O i whatoa alofa ina i, pe alofa ngia i tātou le atua. Pe a tole whale tusi mai ele whai evangelia mareko. Loto, anganga, manatu, malos. Lua, o te lofa fo i ateia o Yesu le saunoa. Ma o whaali atu i ateia, mea maanga i alea. Mea le mo o mia tātou te au ona i le atua i le tino nei. E tātou te mo o mia le whaali mai o le atua. Ia te tātou te mo o mia le whaali mai
o Iesu ia ti tātou i lo tātou soifua o lo tātou olai. Au tu o le tai au nei ia e alofa i le atua. Whawhen whaatino lo loto, lo wanganga, lo manatu, ma lo malos. Ia a tō le whalea o na manuia le malofangia oi e whaali atu fo i Iesu ia te oi i so o se vaenga ma se vaipanua o lo soifua sa vali mo ia. Whamanuia le atua i nā wasinga ma fe au nei asu. I le swafo Iesu. Amen.